muraho neza. Ibi ni Ibiro TV. Turabakunda nkeka ko namwe mudukunda. Binyuze muri urwo rukundo nimudukande subscribe. Perezida Kagame yunamiye senateri Ntidendereza amuvuga imyato. Perezida Paul Kagame yunamiye senateri Ntidendereza William uheruka gupfa azize mu burwayi. Kuwa 30 Kanama nibwo Ntidendereza wari umwe mu bagize inteko nshinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena yapfuye mbere yo gushingurwa kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Nzeri 2023. Perezida Paul Kagame mu butumwa bwe bwasomwe na Minisitiri de Presidence Uwizeye Judith yavuze ko yashinguwe n'inkuru y'urupfu rwa senateri Ntidendereza. Perezida Kagame kandi na madamu we bihanganishije umuryango w'uriya musenateri, by'umwihariko abana n'umugore basigaye. Banihanganishije kandi abanyarwanda bafitanye n'uriya muryango isano muri rusange, banifatanya mu kababaro. Bagize bati senateri Ntidendereza yakoreye igihugu cyacu mu nzego zitandukanye kandi yakoranye inshingano ze mu bwitange. Senateri Ntidendereza wapfuye afite imyaka 72 y'amavuko yari amaze yinjiye muri Sena y'u Rwanda. Kuwa 16 Nzeri 2019 nibwo yari yatorewe kuba umusenateri nyuma yo kwinjirira ku itike yo guharagararira umujyi wa Kigali. Icyo gihe Ntidendereza yagiye cyangwa yagize amajwi 60 y'abatoye bose hamwe 110 mu gihe abagombaga gutora bari 116. Yatsinze abo bari bahanganye batatu barimo Butera John wari wagize amajwi 18.5%, Mutimura Zeno wari wagize amajwi 18%, ndetse na Rwakayiro Mpabuka Inyase wari wagize amajwi 7.7%. Ntidendereza wari ufite impamyabushobozi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu burezi ndetse n'intaganyanyigisho. Yari impuguke mu burezi akaba n'inararibonye mu miyoborere myiza, by'umwihariko mu burere n'umuco nyarwanda. Usibye kuba umusenateri yanakoze imirimo itandukanye mu Rwanda, aho kuva 1996 kugeza mu 2000 yari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, naho kuva 2006 yabaye umuyobozi w'akarere ka Kicukiro mbere yo kwegura mu 2028. Kuva mu 2009 kugera 2012 yabaye chairman wungirije w'itorero ry'igihugu, mu gihe mu 2012 kugeza 2018 yabaye umunyamabanga mukuru w'itorero ry'igihugu. Imirimo yavuyeho ajya kuba umusenateri bijyanye n'umwihariko yari afite mu burere n'umuco nyarwanda. Ntidendereza yagize uruhare rukomeye mu gutoza ibyiciro bitandukanye by'intore haba mu Rwanda
no mu banyarwanda baba mu mahanga. Mu nteko yabaye umuyobozi w'ihuriro rihuriwemo n'abasenateri n'abadepite bafite inshingano zo kurwanya jenoside n'ibikorwa biganishaho, birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Gusa uko yitahiye, ariko buri bantu bagize ukuntu babivugaho, buri umwe kigize igitekerezo atanga, naba wabyiboneye. Gusa gahunda no kuguha amakuru tigeze wumva namba. Ni Ibiro TV, turabakunda, nimutugande subscribe.